yo juule sahaba eden danangal jokkuɓe diina ka ɓe jokkuno kanjo Allah jokki en kan diina tabitina e hoore makka ƴettiten kadi nder makka allahumma amin walli fiiɗon ɗo yo Allah yurmen e yurminamo o addana ɗen dambugal fi ñaawoje hirsugol o yewti en fi kirse ɗen ko mummunteji hirseteɗi ɗin e yimɓe gasa ɓe hirsude ɓen o addani en chartiji hirsowo on ma chartiji fi kirse ɗen o wi arnon ɗum yo taw hara hirsowo on ko handuɗo e hirsude ɓe mana himo jogii hakkil e himo andi kadi ko wiyete ma'ana kirse himo jogii diina iwruka ka asama o addani en charte ɗi mo on ko wonde haray aala hun hirsir kun yo taw hara ko aala hun welkun hara ko taƴay kun yaltina kadi ƴiiƴa na luubagol tun o addi charte tammo on ɗo o wi qat'ul hulqumi ko taƴugol konondolngol wa huwa ko wiyete konondol majra annafas ko ka fofangol rewata ɗon ko hendu fofangon ka rewata ɗon ngol konondol ɗo ko ngol wiyete alhulqum wa qat'u almarii e taƴugol ɗaɗum no toon kadi ɗatukun ɗum ko wiyete wa huwa majra altaami walsharabi ko kun ɗon e ɗaɗum ɗatukun ma tiyo hun ɗatukun ko ɗon woni ñamete on e ndiyan ɗan ko ɗon rewata wa ahadu alwadajayni wa huma alwaridani e taƴugol gootel e ɗaɗi ƴiiƴan ɗiɗɗiɗi ɗi ɗaɗi pomputoɗi ga piɗɗo si on tigi monike joni e ɗaɗi ga no ƴuufa ɗiɗi ɗi ko ɗi woni wadajani taƴugol gongol e majji na beyɗi ɗi noon ko ɗin ɗo woni ɗaɗi ƴiiƴan ɗin bimana ko taƴeteɗo kon si tawi ko kirse ɗen timmu tis ko piiji nayyi ko konondol ngol e ka ñamete on rewata ɗon konondol ngol ko ka hendu fofangol rewata ɗon e ka ñamete e ndiyan ɗan ka rewata ɗon kañum e ƴiiƴan ɗaɗi ƴiiƴan ɗin ɗiɗi noon ma gotol e majji ɗiɗo si ko kirse ɗen timmu si ɗiɗo nayi noon taƴi alhamdulillahi tawi ko taƴi ɗum ɗo ko julɗo ma jeyaɗo e diinaji ɗiya tawi ko taƴiri ɗum kadi ko aala ka l'islamu newni yo taƴire wona ñiire na feɗango tawi o wi bisimillahi hareɗe kirse ɗo dagike hiɓe yeddodiri noon kono kanko a dal ɗum ɗo si tawi ɗiɗo tati noon fof ɗiɗo nayi noon fof taƴaka masalan ko ɗiɗi tun o taƴi e mum o taƴi konondol ngol e mari on yani ka ñamete on e ndiyan ɗan rewata ɗon e ka fofangol rewata ɗon o taƴi ɗum ɗon kono ka ƴiiƴen ɗan rewata ɗon o taƴali ɗum ɗon neɓay simaya ɓayara ƴiƴana no sirkilde neɓay ha simaya to jeeyi ko yawnata wargol ngol taƴugol ƴiiƴan nan tawa ƴiiƴan nan si iwi ley yahata dow si iwi dow arata ley yalli no dago ka dagata ko ɓuri sellude ko hino dago fi kala tewagol waɗa ɗum hara hino aña no gasa o yewtoya fi muɗum yeeso gaala cheikhul islam ibnu taymiyata oɗo karmakojo ngo maaki wa yuqta'u no taƴe almari'u ngol e ɗaɗol ɗo wal hulqumu e konondol ngol wal wadajani e ɗaɗi ƴiiƴan ɗin ɗiɗi wal aqwa ko ɓuri jogade doole kon anna qat'a thalathatin yani konngol ɓurgol jogade doole ngol ko wonde taƴugol tati min al arba'ati e ɗi naylintaɗi ɗo yubihu haray dagini ñaamugol konko ɗum taƴa e muɗum sawa'an foti noon kana fiha al hulqumu woni noon ko taƴa kon no e nder muɗum kono ndol ngol
aw lam yakun mahar lataki kono nongol kan tajaka kono mari on tajama wada juuji ɗin ɗiɗi tajama fa inna qata al wadajayni wo sabu taƴugol ɗi wada juuji ɗiɗi woni ɗaɗi ƴiiƴan ɗiɗi ablagu ko ɗon ɓuri hattude min qati il hulqumi edi taƴugol kono ndongol ka hendu no rewata ɗon wa ablagu fi inhari addami ko ɗon ɓuri hattude kadi ɓurta ɗurde fi hibbugo ƴiiƴan ɗam puisque ko ɗi noon ɗaɗi ƴiiƴan ɗi ko minni kon kadi ko ɗon mayde den yawata kanko cheikhul islam ibnu taymia o makiri ni o maki wa sunnatu naharul ibili ko honno woni boragol bi an yat'anaha ko nde o tufata ngeloba mban bi muhaddadin o tufira ɗum ko seeɓi ko weli ko seeɓi fi lubbatiha ka looko ƴere mum lubba ko ɗum ko kun ƴuufay kun ɗo ɗum woni looko ƴere tufa kun ɗo wa hiya alwahdatu no wiye kadi alwahda allati nden bayna asli l onoqi wonde ka hakkunde lasili daande wa sadri e ka ɓernde hakkunde daande nden ga e ɓernde nden o wahda wonɗo ɗon ko ƴuufi ɗon kon nde sokotonde ɗon ko ɗum ka ngeloba ko ɗum ɗon hana tufeede kañum hirsugol mumgol ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude o wi wa dabuhu gayriha fi halqihi ko ɓuri moƴƴude ko wona ngeloba mban kañum ko hirsugol ɗum hirsa ɗum ka daande muɗum halka daande hakkunde wokkude nden ɗo e nahar ɗuma e koye ɗo ko woni hakkunde ɗo kon hirsa hakkunde ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴande ko wona ngeloba kon ka defte figu ɓe luggini ton ha ɓe inni wo ngeloba asi kon o wi wal hikmatu o wi ko wonno hikma on fi takhsisi zakati fi mahalli lmadhkuri fi hertingol hirsugol ngol e o nokku wowlaɗo ɗo fi mum ɗum kaka dande ko iloto ilojan heewɗan ilgol ɗan sabu ɗiɗo lintari ɗo nayi si ɗiɗo taƴama ƴiñan ɗan sankoto li anna hada almahalla aw almahilla sabu oɗo nokku majma'ul urugi ko ɗo woni moɓorde ɗaɗi ɗin ko ɗon ɗi fotti wa li anna dhalika asra'u fi zuhuqi ruhi o wi sabu ko ɗum ɗon ɓuri yawude kadi fi ittugo ruhu yahugol hara lettaki ɗon tilfi ɗon dampiti ɗon pitipitini ɗon ha si ɗi lintaɗi ɗo taƴama maya e hiña ɓa joni ko ɗaɓɓuɗen ko yo maayo fiyo hendo tewo on ñaame yawnugol wargol ngol hara e ɗum ɗon ko hunde yamirande o wolna en ɗum yeeso e hadisi goɗɗo go inchallahu wi fa yakunu atyaba lillahmi ɗum wonay kadi haray ko ɗum ɓurata welnude teewu on wa akhaffu ala hayawani ko ɗum kadi ɓuri foygitanade mummunte on ka maayigol har lettaki ɗon wagadi gala nabiyu sallllahu alayhi wa sallam gomɗineɗaɗo allah on o maaki ida dabahtum dabihatan fa ahsinu dabha awi dibha si on hirsi mummunte moƴƴine kirse ɗen hirse no labira no moƴƴiri ɓe landimo ko honɗum o wi wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu yon tigi welnu yo laggo laɓiki o hirsirtaki yo fowtin ko woni e hirsude ko maya heña wama ujiza an dabhihi fi mahilli lmadhkur
ko ronka hirsirgol ɗum e o nokku wowlaaɗo ɗo ɗum ka daande ɗo tajugol ɗiɗaɗi lintaɗi ɗo si ronka yo hirsirgol ɗum ɗon li adami tamakkuni minhu sabu wasugol heɓugol feere mum hiɓindagol e ɗum ɗon haray ko honno watte o wi ka saydi wano mbarodi burure wa naamil mutawahhishati ma nemoraɗi foñuɗi ɗin kulle ne'aɗe kono murta fes doga wonta kulli burure walwaqi'ati fi bi'rin ma hara ko kullum yanukun unti e nder koloyru hoore nden wonta ley a wata hettude daande nden wonto e ley kañum kono ɗum ɗon watte wona wiya ko nandi e muɗum o wi takunu zakatuhu ɗum ɗo hara kirse mum ɗen ko laatorta bi jarhihi ko tufugol ɗum ko yiwugol ɗum fi ayi mawdi'in min badanihi e nokku e ɓanndu mum ɗum tufu ara hende ka hendiɗa o joni ko waɗi ka hanno tufede ɗon wawata ko hendade hande kadi o wi wa yakfi dhalika fi zakatihi ɗum ɗon no yona fi hirsugol ɗum ɗon li hadisi rafi ibnu khadij sabu hadis mo rafi ibnu khadij filli on radiyallahu anhu qala o wi nadda ba'irun murti foñi ngeloba nadda ko murtugol doga few wonta kolli burure tawa susayde neɗɗo ngaari ngeloba goo dogu no murti fes men dogi men daɓɓi simɓe hayni ke goɗɗo mba dogiray wasi ko eda fa ahwa ilayhi rajulun bi sahmin gorko goo liɓi e hoore mabba kural ahwa ilayhi o fampoyi kural ma ndagawal e mabba o wi bi sahmin kural ma ndagawal o fiɗoyimba fa habasahu ɗum dumbimba tawi mba wawata yaade ande kadi goɗɗo huuli ha wi tak kural ngal e mabba mba piiti tawi mba wawata wadde e hunde ande kadi fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam lol allah maaki ma nadda alaykum ko murti e hoore moɗon kon ko murtiri on kon e ɗiɗo nemoraɗi ɗi newɗon fasna'u bihi waɗe ɗum hakaza wano ni wano waɗirɗon ɗum ɗo ni ɗon wawi fellude ɗon wawi fampade ɗon wawi so on dogi ha on hewti soppon na hande kadi nangol wallina awa on sokay ɗo o ñoƴƴayɗa nowru ndu yo arduɗa ɗum ko si tawi no newi muttafaqu alayhi hadis on no fotta e sellugol muɗum nelaɗo yamiri yo ɓe ñaami ba wa ruwiya dhalika an aliyin wa ibni masudin wa ibni umara wa ibni abbasin wa aisha fillama e ɓeɗo sahabaɓe jowono ali o ibnu masud o ibnu abbas o ibnu umar o ibnu abbas o aisha o ɓeɗo jowono no filla wonde si tawi kullum ne'ano kum kono ko murti fes tawi ko impossible hendagol kum wallina ko hirsa wawa wonde ɗo no wawɗen warirde kum wo waren kun tum kono wariren kun tum ko seeɓi imma ko kural ma ko ndagawal ma ko conkewal ma ko kaafa ma ko laɓi tuf doguɗen ha hewɗen tufuɗen no gerduɗen wo tufen tu ñiiña yalta ko noon si unike tawi ka unoyi ɗon daan en wata hettugol daane nden ɓanndu ndu hettuɗen ga ndum tufen ɗon ha ñande maayi o wama usiba min alhayawanati ko heɓa kon
ko mema immorde e mummunteji yani goɗɗum ñaami ma ɗeɗɗi ma saggi kal munhanigati wano ɗeɗɗikol wal mawɓudati ma piyakol luuba faɗɗa wal mutaraddiyati ma unikol e seere unikol e hoore hayre unikol e koloyru unikol e ngayka kabine wannatihatu e yuwakol tufakol gokkol hawikol tufikol ha tawi yani hande kadi o oofi ko fokkiti ko mayde wama akala sabu e ko kulle ñaami luttini kono warali fes ɗon ɗo en tawi alhaali mum on ko hakkunde gurdam e mayde o wi ida adraktum son tawi ɗum on hewtike ɗum wa fiha hayatu mustaqirratun tawi ɗum no mari gurdam tabutuɗan en andi no wuuri no pitipitinade no damputude en andi pellet ɗum ɗo koko wuuri ni fa dakkaytum aw fa dukkiyat ɗum hirsama hallat haray no dagi si tawi no en ngari en hirsi tun men mbinali a hunde ɗo siko gayna konko yo inna men taw ɗum no wuuri men ko men en hirsi ede ko gayna ko hirsanta hoore muɗum daabe muɗum tawi goɗɗo tawaka ɗon tan o ñama ɗum nan o wi ɗo haray no dagi li qawlihi taala sabu konngol allah towɗon ka o wi hurrimat alaykum lmaytatu waddamu wa lahmu lkhinziri wama uhilla bihi ligayri llahi walmunhanigatu walmawɓudatu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akala sabu illa ma dakkaytum o linti ɗiɗo fof hawgayni o wi sina hara koko hirsuɗon si a nani noon no wi e kirse ɗen ko si tawi kirse ɗen nafi si tawi kirse ɗen taw maayi kirse ɗen ara nafaali o wi ay illa ma adraktum si wona hara koko tawɗon fihi e muɗum tawduɗon hayatu gurdan fa dakkaytumuhu hirsuɗon ɗum ɗon fa laysa bi muharramin ɗum harayna ko harmi wal munhanigatu ko mo firanden ko wiyete munhaniga hiya allati iltaffa ala onogiha hablun ko on mummunte taari ka dande muɗum ɓoggol no wawi yaha ka burure taaroyo e ɓoggol taaroɗon ha tawa fofango ala ka yaltira hande kadi wanahwuhu e ko nandi e ɓoggol fa hanaga ha ɗeɗɗi ɗum ɗon ha tawi ko mayde nden fokkitani hande kadi wal mawqudatu ko wiyete mawquda hiya allati duribat bi shay'in thaqilin ko daabe piyaɗo luuboraɗo hunde teddude ko undugal luubora ko leggi jani ko goɗɗum ko leggal yanti e hoore muɗum ko maadi yanti e hoore mum ko birikije yanti e hoore muɗum ɗum wiyete almawquda o wi wal mutaraddiyatu ko wiyete mutaraddiya ko mbe o firna hen ɗo feere hiya allati ko on daabe woni mo tawata taskutu yani fukkike min shay'in murtafin iwi e nokku ka toowi piitoyi ley wannatihatu ko wiyete natiha hiya allati natahaha hayawanun akharu bi ra'sihi ko daabe mo tawata daabe ɗimmo muɗum e yuwiri ɗum hawiri ɗum nataha ko bootugol ma ko yiwugol bootiri ɗum hoore mum nden ha tawi loyi kañum hande kadi waawi wama akala sabu ko kulle ɗe ñaami kon ay iftarasahu di'bu ndondu nangi ɗum
ma kanase ma buutori ma piyowi ma bonoru en tout cas kulle ñaamayɗe ɗen nangi ɗum ñaami ha kono ɗum fuutike kono tawi wawata wurude hande kadi wanahu e ko nandi e muɗum ɗum ɗo fof si tawi on tigi hewti tawi gurdan ɗan no lutti e muɗum o hirsi e memmini ke dampiti andi ke do modi jakka hari ɗum no wuuri fewdo ko hirsete ɗon hara no wawa ñamede wa qala cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah o maaki fi zakati almujziati fi zakka fi kirse yonayɗe ɗen fi hadi l anwa e ɗi noneji ɗo o wi mata dabaha tuma kala on tigi hirsi fa haraja damu l ahmaru ƴiiƴam boɗe janɗan yalti alladi ɗan ƴiiƴam yahruju hiɗan no yalta min al mudakka e ko hirsa kon fil aadati e aada ko woowa kon ko anda joni hara kullum hara kun nawna kun unaki kun yuwaka kun waɗaka e hunde si kun hirsama ɗan ƴiiƴam boɗe jan yaltayɗan ɗan e makkum ɗe kulle ɗe lintuɗen ɗo heɓude o tana ɗo si tawi ɗe hirsama sifa ɗan ƴiiƴam yaltayɗan aada tan ɗan yalti laysa huwa damul maytati ɗum ɗon haray wonani ƴiiƴam jiibe haray har maali fa innahu yahillu akluhu haray ɗum no dagi ñamugol ɗum ɗon walaw maa adami taharrukihi biyadin aw rijlin aw tarfi aynin aw mas'i aw mas'i dhanabin o wi haysi tawi won daali e muɗum memmingol koyngal yeeso kam ende ko jungo memminali jungo mungo mana koyngal muɗum yeeso memminali koyngal ɓaawo ay gite ɗen memminali gite ɗen hinƴaali aw mas'i danabi ma haylugol bukkol ngol haylali bukkol wanahwi e dhalika e ko nandi e ɗum noon fil asahi e ko ɓuri sellude konguɗi karamakoɓe ɓurɓe ɗudde ɓen ko inni ko bee kun kullum heɓu kun ɗum ɗo ko a tawi kullum a jattiti kullum e juuɗe kullo e ñaama e koye piyowi e kanase buutori ndondu safandu jattiti bewnkun kono tawi kulloyi a hirsi kun ƴiƴanɗan sankike kono kum memminali hay fus ɓurɓe ɗurde ɓe wi ñamatake cheikhul islam ibn taymia inni so tawi ƴiƴanɗan sankike moƴƴi hara ne wawi ñamade hay si memminali hay hunde ko waɗi ɗan ƴiƴan sankiɗan ɗon ko holli wonde no wuruno si tawi hari maayi si woni maayi a neeɓi sa hirsi ƴiƴana ko doyi ɗan ilirta doyi ɗan piɗɗatako kanko o wi sankagol ɗangol holli wonde arahi eno wuruno intaha ko ɗo haala makko kanko ka hatti shartu rabi'u shartinaya bo on an yaqula dhabihu inda harakati yadihi bidhabhi bismillah ko nde wi'ata hirsowo on o wi'a sanga o memminta jungo makko ngon fi hirsugol ngol o inna nde inde Allah o inna bismillah fewndo ka o hirsata ɗon wona yo wiɗo joni bismillahi o wimoɗo ya ha ley to ina adde dammol ko wallinekol ɗon e wallinekol ɗon o hirsa o wino bisimillahi gila ga wonno joni minti sappo bi o wi bisimillahi ko bisimillahi ko yo yaadu e hirsugol ngol li qawlihi taala sabu konngol on to ɗon ka o wi wala taakulu mimma lam yudkar ismullahi alayhi wa innahu la fisqun
wota o ñaamu ko inde Allah jantaka e muɗum fewndo ka hirseteɗon ɗum ko fasiqiyagal non ko yaltugol e ɗoftare. قال الإمام ابن القيم taalibajo cheikhul islam ibnu taymiya on wiyeteɗo ibnu qayyim al jawziya o wi'i wala rayba sikke ala anna dhikra allahi wonde jantagol inde allah ala dhabihati e hoore ko wona e hirseede yutayibuha ɗum no laɓɓina ko wona e hirseede kon welna wa yatrudu cheytana ɗum no raɗo cheytane pottina cheytane sabuna cheytane kanani inde allah wara o dogi ani dhabihi walmadbuhi dogina cheytane raɗo cheytane raɗo pottina hirsowo on wo pottina ko hirsete kon wo fa ida ukhilla bihi si ɗum ɗon bonnitama khalla waɗaka si ɗum waɗaka labasa cheytanu dhabiha walmadbuha seytane jillodiray memodiray e hirsuɗo on wo e ko hirsa kon wo fa athara khubuthan fi lhayawani cheytane on waɗa batte soɓugol ngol kammum munte hirsaɗo on wa kana sallllahu alayhi wa sallam ida dhabaha samma tawti noon nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam si o hirsino o innayno inde allah o innayno bisimillah fa dallat il ayatu ala anna dhabihata aya on tindini wonde ko hirsa kon la tahillu dagatako ida lam yudkar si tawi jantaka fewndo ka hirsete ɗon ismullahi alayha inde allah nden e hoore mum wa in kana dhabihu musliman hay si noon hirsuɗon ko julɗo kono ɓay tu fewndo ko hirsata o wiyani bisimillahi ñamatake intaha ko ɗo haala makko kan ka hatti joni noon masala goɗɗo gono toon ko julɗo o ɓanna ko hirsete ko himo miiji wonde o wiyay bisimillahi adde laɓi kinɗo adda kinɗo tun o ɗuman o yekkiɗo wela addani lam wokki goo e nden ɗum o yejji tawigol bisimillahi o hen do kiɗo yekkiɗo no weeli wiyetum kar ha o gayna wanto i wi naali bisimillahi o yejjitu e ñaama ka e ñaamata no yeddodira ha kono ko selli ko ñaamete ɗon konngol imamu Shafi'i ngol ɗon kongo woni ko jiccini kon ɓay tun on tigi yejjitu Allah subhanahu wa taala wiɗo rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana gara gadi faaltu ɗon haray si o yejjutu ñaamete amma o tewo pas man ɓe wi bisimillah o ina fi on ɗum minata e ɗum fes o hirsa ɗum ɗo ñaamatake de intaha ko ɗo hatta haala ibnu qayyim kan hatti wa yusannu ma attasmiyati attakbiru no sunnina wondude e innugol inde allah nden habbitgol kadi inna bisimillahi allahu akbar o wiɗo waɗi zakati adabu hirsugol ngol no mari neediji ɗi hirsowo on haani ne orde fa yukrahu an yadbaha bi alatin kallatin no aña hirsirgol alahum mettukun kallatun ko alahum mettukun ara hirsata fayda yango ɗon kursu ɗum no aña kono si o kursu ke ɗon haale o taƴoyi ara no dagi kono noon si tawi mo wawno laggagol laɓi kin haaki wela ara e waɗi ko aña li qawlihi sallllahu alayhi wa sallam sammaklaɗo kaw maaki wal yuhidda ahadukum shafratahu yo goɗɗo e moɗon welnu laɓi mum kin wal yurih dhabihatahu yo fowtin ko woni
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله الشفار وأن توارى عن البهائم نلادو يمري وند لادde den yode lagge kono yode suude mummunteji hirseteedi ɗi rawahu ahmad wa yukrahu an yuwajjaha alhayawanu ila gayri alqibla o wi no aña kadi fewtingol mummunte hirseteeɗo on haranaka qibla ɗum ɗo no hato guine dalil goy min noon mi yanal ɗum dalil en fo ɗaɓɓiten wonde joni ko hirsete kon aray ko sunna yo ɗum fewtine ka qibla si hirse hato guine dalil kala ko wiya be ɗum ɗo waɗe be ɗum heɓa dalil sa fewtini ka hirnage a hirsi hunde ala he ɗaɓɓiten noon ɗo gasa ɗo ko ɓe wolta ɗum ko ɓuri ani wigol ko ɓuri moƴƴude kon kono na widde si goɗɗo huccini ka hirnage o hirsiri o fewtini hirnage o hirsi en wiyay ɗum ɗon o waɗi ella o tawata noon daginta ko hirsa kon few ɓeyɗen ɗaɓɓutugol ka defte o wi wa yukrahu no aña an yaksira unugahu aw an yasluhahu qabla an yabruda o wi no aña nde on tigi helata daande ko hirsi kon e nokkeli goo tentini wano makka fewndo hirsugol ñande sappo e ɗiɗi kala borat kaɗuma ka honno wiyete ka batoir ɓay o hirsete ko ɗum a tawa joni wa kolce guluji nogay no darna no habba ko si wono ɗo gayni do menen kadi men fuɗɗo ɓe hawji si ɓe hirsi ha ɓe gayni ɓe heelayni fiyo maayo heña ɓe heɓa no ɓe huttira ɓay ɓe hutto ɓen no dari hirso ɓen no ga yani helgol dande nden no aña na ndema no harmi ko noon kadi taƴugol dande nden pat haysi ko gertegol hirsa taƴa dande nden mbugo to harminta kono no aña o wi ko noon kadi aw yaslahuhu ma o hutta guringin qabla an yabruda ko adi ɓuuɓugol ko adi maayugol few har no dampita ɗon ɓe no hutta ɗon kamɓe ɗon haccitande maɓɓe ala e ɗum no piti-pitinno ɗon ara ɓe gay ɗo e fayre gayne ɓuuɓude ta ɓe gayni huttude ɗum kadi no aña o wi wa sunnatu nahrul ibili qa'imatan sunna on ko boragol gelori ɗin hara hiɗi dari maqulatan tawa no haɓɓa yaduha al yusra koyngal muɗum yeesowal nanal daiman mummunteji ɗin koyɗe yeesoje ɗen ko konti juuɗe men ɗen enen ko junngo wiyete koyngal yeesowal ngal nanal ngal hara ko ngal ɗon haɓɓa maqul hara no tonga no haɓɓa ɗon no huma no dacca koyngal nanal ngal on tumati ɗon tufe lubbu on no wiruɗen noon nane ɗum ɗon woni sunna on kono si tawi an si humaka si tufama tu no dogude no tufede bonnata hatta dago kono ko ɗum ɗa ɓuri moƴƴude wa dhabuhu lbagari walganami mudja'atan ala janibiha al aysari o wi sunna on kadi ko ɓuri moƴƴude ko wonande nayi ɗin e dammi ɗin ko wallingol ɗi wallina ɗi ka sengo nano non hirsa ko hirsugol ɗi hara ɗi waalori ka sengo nano wallahu alam ko Allah ɓuri andude si wallinama noon ka sengo ñaamo no sella kono
ko walnigo kasengo nano ko ɗon ɓuri welde fi ko ɗum kadi fayda ɗum ɓura woweede ɗum ɗo ko woni wolde ɗo ko ɓuri moƴƴude kon nawonde makka daga gongol laaɗo makino ma an hara dama wa dhukira smullahi alayhi fakuluhu si ƴiiƴa yalti inde allah wowlama ñaamu ɗum woni no dari si hirsa no wallina si hirsa no fewtina qibla hirsa no huccina no hippa ko ka hoƴƴuɗo hirsira fof muɗum haysi ka hoƴƴuɗo hirsira si hewtoyi ɗiga haray no yona ko won tun ko ɓuri moƴƴude kon koko ɓuri moƴƴude kon premier qualité on wonɗen yewtude ɗo ko ɓuri moƴƴude kon ko hirsirgol yeeso ga siko nagge ma siko dammol hirsira yeeso ga taƴa ɗi nayi non ɗi ko ɗum ɗo tawi o wowlali ɗo fi kirse debbo yani si debbo hirsi no dagi wasi ko gorko hirsi allah taw tun ko julɗo allah taw tun o wi bisimillahi allah taw tun himo ko mo mayisa himo andi ko honɗum wiyete kirse himo jogi hakkille ɗum ɗon ala ko sendi hakkude gorko e debbo ko ɓay tun rewɓe ɓen yurmede ne ɗuuɗi na fof e maɓɓe jogii e beelol wallingol mummunte hirsa hari lawnum fewnu ko yurmede ɓana woɓɓe no hirsude moodi muɗum andi ɓen no ronkata hirsugol dammol kono almim ani si debbo no wawi hirsude wonde ɓe accay ɗon ka meɗen nun hari ɓe accani ɗon ɓe doga ɗaɓane e gorko wonde ɗo e gorko ar tawa harmi tawa rewɓen ɗon noon ɓe wawno hirsude ella ala hara ɓe wawi hirsude isa daroɗen wano ɗo inchallah fuɗɗo eɗen e dambugal arowal ngal ɗo fi e saydu on fi wañugol ngol en andi enen julɓe ɓen mummunteji ɗin ko beeɗi hirse si tawi ko wuuroji kan jordi ɗin heddani en ɗo ko probléme o wela heɓde solution ɗum ko ɗi te beeli wonade e addede honno watten ɗi en ñaamay ko honɓe hirsi ko honno ɓe hirsiri ko inde honɗum ɓe jantisi ɓe hirsi ka en accay ɗon so en acci ɗon ko honɗum heɓeten lonto ko probléme ɓanda tuttina goɗɗo goɗɗum ko maɗɗi kon wo ɓe maɗɗinamo goɗɗum sinan woyna he a feeti e wi sa jaɓay gorore juuɗe paykon ko ɓe jonnamo tagallere ka ɗo ko moƴƴuno ɓe ñula e meɗen ɓe allah yanñi arsike yoɓe ɗaɓɓiran en arsike on ɗon kadi yoɓe yeeyi en ko satti probléme ala kono ɓe addan en ko dagi joni e leyɗe julɓe Indonésie, Malaisie, Turquie, ɓe no ne'ude moƴƴi kamɓe ɓe ne'ude moƴƴi ɓe heɓude to joni ko ɓe serva yaasi wano Australie, New Zealand ko ɓen ɓuri jogade daabeji wano leyɗe arabe wano Saudi kamɓe ɓe société ji maɓɓe ɗin ɓe immina e woɓɓe toon ko hirsa ɓe hirsa no l'islam wiiri noon kono ɗum kadi so ama toon woɓɓe goo ɓayara hirsugol ngol no neeɓi ko honɗum ɓe watta ko famodirgol e délégat ɗon ɓe ndaara ɗon joni siko hasiko ani $50,000 ɓe nayi jaɓu ɗum ɗo fanka accame gerdana men wowi gerdugol ɗo woni joni e nder minute goto tamen hirsay ɗo ɗe wulure ɗo wuluji ɗiɗi an siko an hirsantamen ɗo ɗum ɗo tonganayi men ɗo yani tonganayi men golle amen ɗen humpitama woɓɓe goo e société ji goo ɓe andoyi ɗum kono no wayi wonde ɓe windayi dhubiha ala tariqa al islamia ɓe inna hirsirama no l'islam on wiiri noon
nokkel go ɓe winda halal no dagi koko winda halal ɗum tindina hirse na tindina wonde ko hirsa ɗum no l'islamu wiri non ko bimana ko kulloy koye l'islamu dagi ni ñamegol koye woni ɗo mana ko nagge wona ko sewi ko baali ko mbeewa ko gertogal ko ɗum goɗɗo yeetimi yimɓe goo yeetimi yo anduɓe noon fi muɗum kadi ɓeyni he tawigol tun halal on wo taw sikkude wonde haray koko hirsa ko wimana ko kullum kon l'islamu dagi ni ñamugol si hirsama ko kum woni nder toon wona kulle harmude ɗe animo ɗum ɗo ko hunde mettude fii en wata wide no harmi kono joni awa ko ɓuri fanɗude kon kan sa ñamay inno bisimillahi siko laabi sappo bisimillahi 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 ha on tuma noon ñama si a heeɓi feere angal ñamugol ngol ko ɗum woni renta goggol wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al amin woɓɓe landi ɗo woɓɓe janggay piiji goɗɗi goo taw si fuɗɗo hirsugol si wiya bisimillahi awa yettisoɓe gooɓe mono non toon ɓe jangga toon gudu ha si ɓeyna noon bisimillahi ɓe hirsa sikeno woodi ko janggete toon goɗɗum goo ɓeyna o janggani hirsirɗi ɓeyne toon alwujudu walbagau walbada wal mukhalafatu lil hawadisi ɓe ani toɓɓe taw hirɗen ɓeyna kon toon janggay toɓɓe taw hirɗen taw so hirsa na gonga ala ka windi hay ka defte ndaare hay ka defte yettotoɓe on yiyata ɗum no windi few no gasa ko ɓe wolirayno ɗum ko fiyo sonnaɓe yo ɓe wakkilo ɓe jangga toɓɓe taw hiɗi ɗen ɓe inna ɓay si on tigui jangga toɓɓe taw hiɗi ɗen hay so defi haray dagaki ko suusingol rerɗingol fiyonti yo ɓe wakkilo ɓe jangga ko nadema no windi ay nokku e hirsugol ngol ko bisimillahi allahu akbar tu ko ɗum ɗon tun woni toon ala to goɗɗum go ko janggete ko honno heedi ɗon ko yegiton ɗen wadde e wowlude e malikankoɓe no waɗi joni hirsa fowto hirsa joni ha nokku goo kinno laaɓi tawa ki wela inna kiiɗo laaɓi ki moƴƴa bugoɗa kinno ala ɓanena laaɓi wokki goo ɓe addoya laaɓi wokki goo on tigi gayntira kin ɗon ma hirsa ha nokku goo sandu dolokke on arta on tigi wona wallina taw hirtugol ngol e o wakkito dolokke o ga ha o gayna o moɓito o haɓɓita o gayna noon o continue hirsugol ngol ɓe mana taƴidirgol ka hirsugol kamari kankoɓe hiɓe sattini ɗum hiɓe wi o kamɓe ɗum si taƴidirama haray harmi hiɓe jogui o riwaya kono wona ko selli few ko woni siko tembete par ce que fi tun lettugol mummunte on arɗa mari bakkato ɓan lanno maaki wal yurihi dabiha tawa yon tigi fowtin kullum kum kono tumma an hara dama wa dhukira smullahi alayhi fakuluhu so tawi a hirsiri kiiɗo laaɓi a tawi ki metti a bukki aɗa ɗaɓɓitoyi laɓɓi wokkigo a addi a gayniti no gasi alhamdulillahi no gasi si tawi ko ella waɗi a hirsi a nokkugo tun dolokke on ari ma ɗumannike ma kum pillitike kum hawtike kum dogi to on dogi on jokkiti kum ha on hendoroy kum karan on wallini kum kadi on gayniti ella ala no dagi ñamugol wa billahi tawfiq haray woɓɓe no waɗani darso on ɗo montor e piihoy en jarniɓe kamɓe wonɓe waɗude ɓen andi sa piiji ɗi memminike hara no woodi ko wonɗe memminde kamɓe olofu ɓen ɓe wowla ɓe inna wolu yengu ko yengal mo ko gana doole sa goɗɗum memminike haray ko memmini ɗum kon no ɓuri ɗum doole hande hay hunde e piiji ɗin fop ala ko memminoto tawa jawdi ala ɓaawo toon ko woni memminde
ngala ton fes ko ɗum yen tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wonɓe wadde jawle muɗum e fi l'islam on no ɓantora yo allahu jaɓanɓe sadaka ɓe woni wadde kon allah ɓeydana ɓe jawdi ɗi o lontina allah ko lontinowo yo allah lontin soñjaji no woodi no heɓade moƴƴi e ɗaɓɓereji ɗin yen tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓay kanko himo wawi waylinirde piiji ɗin yo waylu wona ɓe tampinede ɓen jatta ɓen perdinaɓe ɓen torki allah yo allahu lontinaɓe ko ɓuuri moƴƴude kutuma soppa wonon si wilitay yo allah wilitanɓe torki Allah subhanahu wa ta'ala toñoɓe yo allah accimɓe toñugol torki allah yo allah reeno en o renana en jawle men ɗen o renana en pittali men ɗin e diina men kan o renana en e ka hoɗuɗen ogo danda en guere e leydi men ɗin o waɗana en ɓuttu e leydi men ɗin o waɗa lamɓe yurmeteɓe hula eɓe allah jonniteɓe jon haqqeji ɗi fof haqqeji muɗum o waɗa en fof huloɓe allah naata ɓe aljanna rabbana taqabbalina kanta samiul alim allahumma rabbi salli ala muhammadin wa sallim salam takram ala muɗum